So now pergi dekat asset, pergi dekat deposit. Okay, so sekarang ni kita tukar ni pergi ke BEP20. Alright, ni address dia. Kita copy. Okay, so now kita boh dekat sini. Paste network BEP20 $1000. Okay, so daripada Binance okay, now $1000 kita dah masuk hantar dekat sini. Cumanya lah ni kita kena screenshot ni bukti kita punya transfer untuk kita masukkan upload dekat sini. Alright, so $1000. Jadi now amount kita masuk kat sini 1000. Okay, 1000. Press confirm. So now security pin 6 angka. Okay, now klik deposit. Alright, deposit success. Okay, deposit tadi dah approve. Now kita pergi subscribe. Okay, pergi back lagi. Alright, so now kita pergi dekat subscription. Okay, so ni lah 365 hari. Klik subscribe. Okay, klik max. Untuk investment dia max sampai 5 juta untuk satu account. Alright, sekali punya subscribe. Security. Okay, ni so sekarang ni $1000 security dah masuk. Kita lah ni ada voucher. So now klik voucher ni, di copy dekat WhatsApp. Okay, now at situ voucher kita paste kat situ. Alright, so klik search dulu. Alright, ni lah voucher and give voucher and confirm. Alright, so now klik tu, agree and tick, subscribe. Okay, done, confirm. Alright, so now kita dah subscribe. Ni portfolio kita lah. Dan 365 hari sebanyak $1000 aktif. So nanti bila dia start berdagang, kita boleh nampak semua transaksi dagangan kat sini. Dan setiap hari juga bila dia close saja, dia akan hantar terus masuk dalam kita punya wallet kat sini. Clear.